Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bang priang sob hai pi Shekimat Khubor madakajan me. Nya phashwa Shekimat Khubor naga Jylla. Ka United Democratic Party shen ka shong perkhat naga bentaban shimrai. Halor ka jing pemenano Kylleng jogi kirtong. Kibani khon ik election. Shang Garo Hills Autonomous District Council. Kiban selong shen hakash phot uyayong arhajar arpun riu. President Jongga UDP uba med ba ling do hakajinga kran biki lat Pyrthei Khubor ulayat ho bahabe day bat election MP shiding samoy kaban selong hashlong parliamentary seat hading jing klat no jong MP berim u Dr. Ricky AJ Singkon ka parti ka shong perkhan ta syukut ka dorbar mang tingka ka khun nyaw trip National Awakening Movement haka pun trip Rymphang arajar apun riu Kelahiti dekat jing tho how Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo da ka bekintu ya council bakan trekam da kelenti ke bekhoj basuba bat ka balait na kuno ke jing tunan kambakla ya ke pisa upat ba ha ke jing akran bakilar Pyrthei Khubor working president ka khnam uba Thomas Pasa ulong bakat kum ke jubab RTI balayo pediang da keseng Lasham baga district council kala ajing rap pisa sheki school bapher kibedan hapo purusam jong council keblakot hadu prapun riu laktam kata nadu ke financial year araja khandai araja arpo hadu ke financial year araja arpusau araja arpusan ya ke baga council hi kamjupan satya ya ke utilization certificate na ki board school habashim benta ha ke jinga kran ya tai halor kamang tingka UMLE kan othamai constituency ba Charles Pingro ulapen pau ke jing e ba kastor Shillong ya kendo hakini gisngi kawai ke jing e ba Charles ulong ba kade hengkali namar ba hakini ki khengas nam mana usnam ke jing mi ki kali thamai kalong kuma ka san hajar teli hakashis nam kende ka surak pat ka sakut komjo uladawa na ka sarkar bala kumno na ka bha mang tingka ka ba ka sarkar kalamang ban pen bha ya ki surak Kiriban Aisha ganong thamai tangkum balai person AA. Halor ka jing syakin no orang wa shnong kamau rapat bakar men syang diar. Bo ude badan ketiban bam tu ik pisa jong kilong keme ne ka jing bala sis pa asngi jong shnong mau rapat. Kabahap hapo hima malai sokmat is Khasi Hills district kan ka tu kat ningot kino shnong kiblalit ujor e jahar haki pulit. Aru kishipai agnivir ki badang don hapadeng kejing sha hikai pentebet ha Assam Regimental Center Hashilong klaklat no ne kejing bit yuknyang jingpang meaningo kokal ka Khubor blayo lum ka yatho ba hu prangot ki pat kishipai agnivir ki basalang hagan ka center ki dam menta hapadeng ka medical observation le ne kejing pet bnya ha military hospital Shillong la pentip headquarter 101 area medical Ka buliru kebadan yau registration number ML Not San Z Not San Iwesan kabelanya duba Dominic Nongrem kelakem dingkensan kat baka kali kadang yat kini kelaja hakapo kat alala harai no point kada ku jing kemding kini kali kedena kada ku jing thoi jong wiring UMLA ke West Shillong constituency ba polling do haka jing kren jong u hayeng dor ba thawang ke Jylla lor kimat ke biade bar katrat boarding ulas dang ke jinga kran da ka penshai ke jing kli ke badan kinong thok Khubor ke bakli ya u bo dan daw ayu jo mentri ka trat boarding u ba met ba ling do bo kli shikli jing kli ya u ba polo ong bo dan daw shimet ya no noru pa kli jing kli ya mentri dang ba ki sembot mentri dang ba bat bro ki mentri sarkar bat kamdei badan daw ya no Habla de ke pali jong u ban jubab ya bro ki jing kran ki dekhot ki yen dorbar ha ka be de bar katrat boarding umentri wapet ya ga degatnan u ba met ba lingdo ulayeng ban pen shai ba jubab shuwai ki jing kran u MLA ka West Shillong ba polling do bat ha ga ni jing jubab jong u ulong bo judan daw shimet yeno namar bo ushim ba jing kran ki MLA yen dorbar krena ka benta ki jing mentoy jong ki pat ba ga jing mentoy shimet jong ki Ka Khasi Giant Presbyterian Assembly haka pun do tu Rymphang araja pun rio klap lepat ba ya ka office trekam bathamai haka shlam trekam kebadan Hasan Turwat IGP Shillong Menta penyapai Shiki Khubor nakari Kaying Bishar Supreme Court hak sngi palek la pendram ting
ya ke NCERT halo kijing kedau syapang kijing bamsap hakatrat bishar hakakot pulis social science jangka kelas 8 kaying bishar kelabat haru ya ke NCERT ban kurup lot ya ke kot pulis social science bat ban pincitom persyak deki officer halor kene kijing ja kumba araja sanspa perton ki pulit jangka Central Armed Police Forces onan kam nada penlong ya ke jing tap vote tang ha ke se meningkong ha ke election ha ke Jylla West Bengal kat kum ke jing ken meningkong belada ke Election Commission of India ya ke jing terwa ban penlong ya ke jing tap vote ke bah ke sin meningkong lapha syaka office terekam jangka ECI New Delhi ha ke office to Chief Electoral Officer ke West Bengal Haga jingkin tho ke beningkong halo ke jingkan ki pulit ke Delhi ya ki laingut ki nang ki jong ke Youth Congress halo ke jingkin no bakla penlong ya ke jing ki laujan haga AI Summit ki pulit ke Himachal Pradesh haga sngi pale kliat ho bagla yo jingtip bagi dan ki break besyong hagi kali shimat klara jubor ya ki laingut ki brio ki besa hakwe ke jaga jungok kai Pyrthei hachir gaun Ya kemet yap jong noi lam belarim jong ka CPI UR nala kanu on ice ngobha syaka Chennai Medical College Hospital hag singi pale kat kum ke jing ang no jong u ka baw lapen pau das lamha knaman ai jing kershan ya ka puli puthi hakaliang ka koi kakya ya unu noi lam ka CPI ubla chispa iwais nam karta bat ubla khlat no ha Chennai hag singi balang on selek buram daga sorka Tamil Nadu Shoban IT ya kemet jangu lai tho umid ramba ka Jylla UMK Stalin ka sorka Telangana klapen kendak ka meki sapu sangut ki officer IAS kat kum ke hukum lapen mi da Chief Secretary UK Rama Krishna Rao lapen kendak kamru ya officer IAS blak hamrang ba Arvind Kumar uberi Special Chief Secretary Disaster Management katnat revenue Ui beri ubala kamera di, kumuru blay ubasa ha yadgir ula syakin no, bola lek bejot ya kuwe ke hepret kentay. Hadim baga video jong kani ke jingjia, kelasa priang bahagi social media. Hakabiya day bat kani, ka Karnataka State Commission for Protection of Child Rights, la register ya kemukut duma suamoto, hakasingi pale, bat kala ujoru daki ijahar, show Superintendent of Police ka yadgir. Ka jilong jiman jongkal Delhi kadang sa ha ka kedan basniu ha ka sni bapra ha ka sni pale ka kum ke jingtip layo lum ha ka por pra regimen step ke air quality index ha anan vihar kalong arspa knap khundai ka pin I bakal air ka sni bah ha ka sni balang ke jilong jiman jongkal Delhi berok ka weiru kadang sa hi ha ka juk kedan ka basniu Hadi ke jing syakran ben jai bin rio ke belajah Delhi bersyak ki lainut ki kentai na ke Jylla Arunachal Pradesh UMLA ka doimuk una bam vivek ula penremjur ya ke ni ke jingjia bat ula kentu ya ke sorkar pedeng bahkan penmi no da ke kot puli high school ke biadai betek tang halor ke culture keriti ke dostur bat ke jilong jiman ki saudong saukun ke mariang jong ki Jylla ha ka tha jte lamingi Mentaping la poesya ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Umid ramba do jong kiri India Narendra Modi ha kasngi pale. Ulai roy umid ramba do ke Israel u Benjamin Netanyahu. Halo ke Rymphang ya kiriam tendra jong kiri India. Ha ka bola batai ya kane kum kadak jong ke jing buram ya kiri ti dostur jong kiri India. Haba jubab ke jing tho jong Netanyahu ha kerensan X Modi ula tho ke ba itanat shisha. Umendirang bakdo jong kiri India Narendra Modi bat umendirang bakdo ke Israel u Benjamin Netanyahu kila temu benlek jungok lang ya ka Yad Vashem ha ka sengi pale Hashwa bikin pelong ya ka jingalang ha King David Hotel Lakmi lenti ba ka jinga keren kan long halor ka jing bisha banyak ya ka jinga trelang ha pedeng ke India bat ke Israel ha ka kamya dari ha ka science bat technology ka khayi pateng bat kiwe-kiwe Umid rang bakdo keri India Narendra Modi ula pau kum ube ni kendiat ngut kinoy lamba pau khmat jong ke Pyrthei ubla yo ka nam pat ba ke behe tam na ke Israel ha ka ba yeng dor ba thau an jong ke Israel ke bla tip kum ke Neset ha ka sngi pale ke lapin kup buram da ke speaker of Neset medal hau Narendra Modi ke penlong yo u benlong ben ningkong ben yo ya ka ni ke kusnam ke badan buram
Secretary of State John Kerry United States Marco Rubio ulo ong ba ka United States kadang penlong ke jing tokit halo ke jing jahro duriau jong ke Cuba hadim ki Boston char jong ke Cuba la pentep bakadai tang ke jing ja kabaret wala ke Washington kadang ti benya ke jing shisha halo ke jing Herculi kadang bantep yakin shongnong jong ke US kidon kline am halo ke ni ke jing ja Chairman juga Joint Chief of Staff lasan durbha kenang bagi sipai. Kindupla ban hiartma yaki Iran, wat lau lakiar ban keduk markmat buat Presiden Donald Trump, lapin pagi kai pot lapin mi hakilat thai Khubor jong ka United States. Unoi lam jong ke North Korea Kim Jong Un ulama ham bagari Jong U kan pin pai Kylleng ya kenu keri ke hiartma Persha ya ke North Korea. Ya kena ukim walaupun pau habakran hak jinga berit kishipai hakim sung square hanong ba Pyongyang hagas ni balang. Ka jalan mar jong ke Pakistan Shah Afghanistan lahir bha haki hindu benai beningkong jong snam mang tingka habring ki jing thot hak khai pateng bat ki jing hakasan Pyrthei lai tho kilat thai Khubor jong kari hagas ni palai. Ka kum ki jing ken latikna na State Bank of Pakistan kejing shalan mar syakari Afghanistan na Pakistan kladuna baha habinu jor berusnam baladap wadha kapor baka Nepal kadang penkre yak election haka santre kun benai leber kitrat pahara kla maham gikatu kat ni kejing kinthop yak kejing kan art haka san Pyrthei kejing kan art haka jai ben real kejing lat pet ki koidi na ki patok haka kejing ki Genzi house nam baladap bat kiwe lapan pagi Khubor na Kathmandu hagas ni balang. Ka surak ba ke penyeso iki Jylla Khyber bat Pakhtunkhwa jong ke Pakistan bat ke Jylla Punjab kadang sakut hagas ni palai hadim ladan ke jing syak thombor hagas jaka talasi jong ke Dajil ke badan hajan ke jingking daerah Darya Khan ha Bhakkar district ke penlong iki nonglet nangwan bat kinong khayi banyak kendu jing ongkilat thai Khubor jong ke nekathan. Tiki-tiki lagi Khubor hakimat kimat daga janmet kublai.